Karbi Autonomous Council CM tuliram rohang pen pirang kia mai kipha. Mandor angdi kikan gipaklang pen nikre pho adivasi lunkan bare masake angdi kiti. West Karbi Amkachi Community Hall along Amri Helping Hand Society NGO pen kicheng siapong takari pen hon kicheng kachipate padopon. Kardom nili Karbi Prime tama birta than bang sami junaliti mungpi non birta ang ton pen arju ikha. Kidam tang thereni phai kri siani GI tin sit kiron alam ki aputhak ladak ang bong kache jogdu na tumdo pusi therepo ni phai kri player ni Karbi Autonomous Council CM tuliram rohang pen phirang kia mai long pangda. Kiduk det ada phan kapanong along kiduk atum pache endunang ladak cijar muchora tum chejog dunang ne lapen pasik sak dunang ne lo pusi Karbi Autonomous Council CM tuliram rohang pen chuningri lapen MSC dorsing rohang ahem abiria long tin kapatu dam pualam ke ahok kali lake puloni MSC constituency farman lo nonamat kibia thai besi kibidam chotputa phirang kia mai long lamthe paklang kidam tang kwan pen lo ne Karbi lapen di mahasau arada tumla so warsai long duntelang Laswa jok Karbi Autonomous Council CM tuliram rohang pen laswa scheme 1 si non kiduk det arada tumapan panong si ron ponlo lasila solong kiplang kiphetum chejok dun bori era kidukatum pachudeng dunang kuda Karbi Autonomous Council CM tuliram rohang pen kachuning ripado otomasi kipi scheme lo nitu lapen geda ke party pupe nitum dhorom pupe matro inglong aso tomasi nitum kipi lapen kidugo wo kotum bisipi sakela nang pi application nang kipi ana bang nitum kipi pulo sida inut bahini ke chok che tum dokok loda ye kelong vek ning ye tum bang long lesi la alang kelong tang atum si isi sia family long don tame bang free phone da phone da dia poda join si ane si bang ke kelong atum si ako hoda bang ke kaot pat lo hala kidugo wo atum phan hol tum bang ke dim klong pek pisi la kelong tang tum si la get ke thing ben chenglo hala da lo na order tum da control na ko je ladak jong si control tre belong thara bang ke hala kerona tum ta department tum ta areng suji department tum ta areng suji pano gedan ta pahen lo so ka chini lo la si firing nan sel government tum si firing kuri lo la ke lo na order tum se ni hukum to piyali Karbi Autonomous Council hukum le piyali government of tum mansila da ke claim jitu diki ke claim sakuri claim tum hansi ni tum ar pupilo la soteng sel tum si ron nam tum si pilo ethela ke alang le kibia dim ke ahem malong hentikup long ke kibia thaya abedia ta joine si rabar bagan long da bidam po mane ke pani hidi long da bidam po mane godam long da bidam ta hailo lason si sa alang ronbom lo la ke ronje ame thang jongjong bhanjali kidugo wak tum hansi kipiji la pen ronbom lo pusalang pachini la si lason inoda MEC man pengedo MEC la pen galang li jongjong le chope hai gali alang li phan Fuluni arada konsensi si kangwai. Lapen alang lifan kangwai ke bitahini, lo alang lifan bitahini, atam so alang lifan alada fuluni konsensi so kangwai. Ethe alang like claim ke dam mesen, kidu kila karatum han kanghon kanyen so mesen kerapona ang thek long se alang lifan ta bitahini dam alang lifan puthot Karbi Autonomous Council alang lifan ako ingwai ponlo MEC pe ingwai ponlo. Lasi lason nongnam ki jokta abang pugang pitu man ke social media long ki pusta wa tumhan ni chuning ri je bang ke lason inut man peng gedu ke thetan man peng gedu MEC phan rat kangwai bang pu phan lason nongnam ki jokta bang ke nitum tim ka biang long hin pen gin nitum ke la ke kroi kre la penjong si kang bujong si kang thek do pulong te dak ni tum phan tok jiu pena pino alangli kanghu gali lake kibia dim pobe de kanghu bulong de nanesi ke patui ge lake lasi lahai ke akoi kipi lake akoi kipi ge lake kipi tablo lasi nili achuningri je bangke lason akoi kipi pe de je fansi chuningri lo alang je kiduk met pulote jar party long le do tame ke long nei la to aprai po do lo posi alang ni hin pen la so principle of pensi
ebok party line ben alang di ron pon lo ne la so long bang aja ka tum bang opposition party long ke do tum bang ge la so atin ke ron long pen kupine isibak ai sulong ji me ne pu kamata pensi alang nitum la opposition political party to elementum dak kidu ke la kana long pachi jog dun pen hangama kuri dun kapasik sak dun la sini li tek long da pen isia report pe ke long bang le la lo je la application kang sek wek ta aja ka muni da tong ada ka chuhang dun pu amen pen kapat he pen si la hai kidu ke la karat tum la application se ponta me insek piat ada ke rona tum official atum le kang sek pi da kali la si akoi pi bang ke council sorpan la si la so akoi nang pi bang ke ne tum nearly SMP bang ke condemn lo strongly condemn lo ke la pen so opposition tum vested interest a join ne la son hangama ka kuri la son aron re pendak nang atum pra dun bang ke la ke nearly ninga klong pen me duk pik lo la pen mane with strong word condemn lo nearly asi in future la son a situation ka create de je pansi alang ni tumhan nearly nang le tumma media hoi pen chuning ri lo मुख्यमंत्री समग्र उन्नयन वर्षाई पेन डॉक्मुका बंधन रंगालोंग थेरे हिनिया नि पेन कपांग चेंग आदिवासी लुनकान पारिम निक्रे फसेगी थेरे निफाई क्रेप ले आनी अंगदुंग ती तांगलो आदिवासी लुनकान बारी मापुथाक आदिवासी रिसोनिम सोमते पेलो जोंखा सफान किथान के पेरेजिया फान पुरा डॉक्मुका बंधन आदिवासी रंग अलोंग के पेदो आसेकी अमोतन थेरे क्रेप ले आनी अंगदुंग ती तांगलो Laso farman hampang klembang pun ni bai horo pen angdung kitia mai padosi seke ki un pelo la pen jongkha satumapan ki hokalo certificate pajirlo Karbi Autonomous Council jutang sai kami Rupsing Teron alangli alhisar poaman pen sitong dunsi seke ki un ari sonim supi marapan korwang thu pajir alangli jutang henlo khayang tek puning je si methanga jutang apan raikom nangji pusi adivasi obe kimia pan paritekang Mahamaya Constituency MSC Mati Lunsing Teron Angdung Kiti Jai Mekalong Chitong Dunsi Seke Kiun Adivasi Riso Nimsu Pimarapan Rosi Kurwang Tu Pajir Jaimek Pangcheng Chiaprang Difu Cultural Center Deputy Director Maritok Pipensi Maiki Pa Alam Thek Chitong Aradapan Than Bachini Nikre Phoseke Kiun Atumapan Adivasi Lunkan Barim Asonason Kikan Paklangsi Kachitong Aradapan Ning Parong boleh nak kabel anglong nyosor sorkor para kami protek posai mi patu aru porion hopaket ekare kali juga ko bisare kami protek bulu ami ajual Kidam tangar ni pen Assam Olympic Association pen Assam along riang kangkido District Sport Association tina long kahom ria sai kideng padosi therepo ni phai krepli ani an ke Karbi long Sport Association along ta nang kahom ria berta pherang ke pen berta nang pale Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Ben Kacharia Mailong or Karbi Anglong Sub Association along a May Pumati Kongchun Bangatum Chitong Dundrinti Assam Olympic Association a Kongchun Bang Lakhya Convera Pan Karbia Choi Pajirsi Manpeng Pen Karbia Poho Pen Karchopado Laso Mailong Assam Olympic Association a Kongchun Bang Conver Pen Assam along Difu Kasta Stadium Takilang Minay Lapen Kapolot na Stadium Lolapen Lason kapalang mithega pot kasa mai pumate Karbi Autonomous Council CM Tuliram Ronghang lapen kasa long arpukido tum anapan kachurolam the pajirtekang Laso asayang ding along Assam Olympic Association dun mai pu Bisnuram Nunisa Karbi Autonomous Council Pradip Rongpi MSC Richard Tok B lapen kasa Kongchun Bang Pankaj Teronatum Chitong Dut The Drongo expresses a hemalong Tereni Pai Krip Liani Ani Tilikithoma Por Malompen student and Youth for Justice Bokajan District Committee Lapen Difu District Committee Chilang Pet Pen Pirangkia Mai Kipedopona Birta Kat News sa hemalong Birta Nangle Student and Youth for Justice Bokajan District Committee May Pulong Bamon Ronghang Pen Kachipahem Pupona Mai Long Sar Im Signar Lapen Claim Bangatum Chitong Dun Presmi donan ko patike nilitum tekong lo atuni ex-president long Kisingar alang di nilitum a president SYZ president kan song aprek tadak sialang dia koi tipi laso pathasin nilitum press mi donan ko alang di pan nilitum kajugan tunggal lo jalang di first people chengel nilitum no advisor pala chimbai bipin advisor bangat hondo lasi apet advisor ke nilitum no ke sar amlong muti lo gela pen bahini pemasi dolan mal lasi nilitum dak district committee lo difu district pen Bokajan district committee sini nilitum cingul pen si la so pathakin man dia dolan nilitum la son pen ji tu bangge
alang ni tumhan ani dong ban ni tum isi executive meeting do nai kuchun ni dam batai dam kan alang ni approach ningkan ini ada ni tumhan executive meeting yang padolong le nasi gasona presiden man sini ni tum pusi kacisom amni ni tum ko hokdam ko so puthak lo ni tum kedam tang December 27 ani pen 28 ani tum conference through pen akimi presiden donan ji ku pen kado babeta ani ngahang do ko ma sini tum chingwai pamik conference through defense non akimi rajesh pandame nani kaching betang amuni si presiden ku nang bokbang kala bangke cobai la ben chokchi kasi ni tum advisor pada putulang lake ladak ke involve ke advisor sedo lake bangka pachokchi alang itu kipu la ta ni tum ke ningduglo la si jongsi ni tum general secretary la pen ni tum presiden SYJ presiden la advisor panjong si dia cha head putulte ni tum sodak pen si song doji la alang li long kisingara putak panke aku alang li atmi press midlong kismanalam kipudo alang li ke jung ga chokle mamuni pina ni tum district committee long an member dolo alang li chini ni inuda Karbi long presiden setle aku duslang di district long full pledge kuando bang kuando la chini unit kuando branch kuando alang li ku branch kiseng bendang lo unit kiseng ko alam dalang li paklang damela so alam bang alang li ke chini ni je la ka members do bangkon si sepadu, bangkon si working team doma, lah alang ni thang chini, ni tum long singar ke, lah si alang ni lahai tiklem tabang ni tum ning sudum, lah ber, lah so munit ni tum SYJ song thang ke dia cohang ni tum advisor, ni tum presiden, Raja Sikti, Rocky Topi, ni tum general secretary pan dia cohang baik nai. Aku do tulang, alang ni, song kumama amen tong ladak penilone. Jursong tum tadu alang li atumi press long ke tami jursong ke aprang men chikan aku beli kasong lo ma general secretary ke andera PC atumi press pinilong ta alang li dudun labang ke ahpet SYJ kali ala tum ke pamang hukonsi rada phala pusi ni tu mobil tu manja nang pamang bondom sinang pondok la sudah song ke chokchi aku mampu nang ni SYJ tu ana members la pen unit tu ma do tum an rame alang li tum atumi jitu ke kema lagi totally chokchi la pen coba kasi nilitum ke kado wera pandap alam tidak padingu elo alam litum mandame nilitum dia hangbek nahi kusi puji aku puji dia nanti kalau te nilitum ke cisong kedo patitanji lalu lase kado wera lapen SYJ song klemang bukan pidumda manggunang ni kadong Bokolia rong supia long jirpo NGO atum Karbi hiti sang kur market along there ni phai krip lia ni ada por phai ner ke por pen coronavirus puthak chirok tok amai ke paman pona birta pherang ke rastam tok bipen birta nang pele Isak phangchu pen ke chipa hempo amai long mai ke phalam the kladak pen jirpo NGO chun bang bidya teron pen si jai ponlo labang so amai long rat atum koson pen si coronavirus pen kaching rai thek chi mala so puthak kai ke chirok tok pen ke dojia phan tong se kot pen koson pensi sai teng nang ji mal lahaya puthak than bachini pon la pen chirok tok amai long amat ingho inukan chiku baphan mate mak sidami rada phan kiron pado la puson chirok tok amai jirpo NGO tum pen sai ki deng pang cheng ponsi rong rup atoka no anal sidami chirok tok amai bipon ji pusi jirpo NGO bidisar dipeswar singnar pen pachini West Karbi long Amri constituency ki parlo Amkachi community hall along there ni bhai krip lia ni Amri helping hand society NGO pen patirpi ponsi kicheng sia phong takari pen hon kijeng kichipati ki pedopona birta Amri ha wara pherang ke pen birta nang pale labang su kichipati asai long agriculture asai kamatum ta chitong dun si seke ki pita padopon kicheng si Amri helping hand society ame phi sangpi pinolin phang chupi pen kideng alam the pi pen mai ingpu ponro la so phi Amri helping hand society klembang pho sarkari be pensi alhi kapachnia por enlo alhi sarpo aman pen local MSc diofing mas lai kachupha alhi aman pen umpane agriculture department inspector mongor singh rongpi umswai agriculture manager Kamar Chandra Modoy agriculture demonstrator atum rukasen rongpi samsoning ti laben prek jam arong pen pinangan suarlo atum chitong dun Amri helping hand society NGO pen kapaklang pon Eden Weaver atum pen kithak pon apuho pen archupon laso phi local MSc pen radaphan ali ki do lambate kaching thura varsai abidi sori ki jai pado lapen agriculture department inspector Mongor Singh rongpi pen inki ana rong lapen inki hom pen ali ki long alam ta than pachini alang li pen lam ki jai ahut liju pinut soarlo China det pen inki ok habit pen vansi
rong kapang reng cheng abang lo lapen alang lipan queen of the silkworm pusi jethang lo puta pachini lapen alang lipen kithan pon thuke inki homalong protein lipin lapen carbohydrate do ang pata inki anamu penta prekjam amidicin lapen cosmetic ta selam pon puta klardak pen than pachini la soapi hon kijeng kejepati pangcheng ponlo labang so jai mek tangdet pen amri helping hand society klembang phi advocate bisilika phangchopi pen kipajut alam jaisi labang so jai mek mesen pen pachun ponlo neditum amri helping hand society pen la hon kijeng competition kibi pon bang ke lahilo neditum angbong mate uwe kimi nimarli angbong sita me neditum la kapaching thoriye farmer se neditum la sovar sai kapi doye phan se neditum pini ki klem pon la pen pini ka pang jeng abang ke bang great roxy amunit ke dolo na ka chipate dun la pen non pen iphang bang ke neditum anso se kijeng theka tum phan anso se neditum la sovar sai kapitlang ponji farmer ke neditum agriculture department alang neditum bang ke neditum hanang cherat nang chitudun lo la pen neditum local msc da neditum na long pini nang dudun ilam suwet sita salang neditum handa churu part big lo la pen anso se neditum mithang bong isi income generation aparman neditum amri helping hand society pen viving income da neditum ningkani si dolot lempon la pen la so aphi hon ki jeng da neditum non chiklo yon bag dolot lempon athe la ke market along demand do pune neditum kachingi pen puthot se neditum la hai bang kenon ki cheng pon ase ini la so program pen minang an awareness program ta neditum agriculture department pen ta long pon lo ase kadu wei phanda pini la so program an su se non ni phang da kapichun di phanse neli hin pen ka chuning di to non malam so por phan birta moing ton peksana COVID-19 coronavirus laki akimia kiso api laso kiso api pen kiso kelong abang phu kapasi phu kiso ammonia chithe ke wangseng ning ke wang pok kiso ang thek hai hui thek longji corona kiso pen chilang pulote laso kiso chiun det hai chirok tok ke deng nangji ason hai hui laki ri hong ni ta sabun la pen lang pen ri apong char sam nangji la pen ingho mahanga long papo nang ne kiso abang phu pen kido chipahelo sikime ang tonalam kachini jia phan 691-334-7770 691-334-7771 691-334-7772 691-334-7773 along Humri Ignon Lapen toll free number 104 along ta Humri Tame আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এটি আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ওয়াটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ওয়াটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ওয়াটাৰ Karbi unisex salon kichengsi sopin sulapen soar luapan kipamada diem Karbi risonim so rong aje nang kilia pora hut Karbi unisex salon ahin pen nang wan pilo isi warsai kime lake hair straightening 2199 hair smoothing 3299 hair rebonding 4299 lapen keratin 4299 ador pen longpon igji apor kimi warsai kimi nang litum cemat mepin unni lasi labang so warsai kimi ahut nang litum tengni ne pin pen ali chuan dun ikha ning chipa bipe pin pen humri dam non la pen nang litum kemese nang thek longpon igji adim laki rong parpi rong berot iron bridge adung difu Karbi anglong kachini le tho chia phan humri ta me 6001213664 বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত dihina mo pipudhot birta along wangthulo karitang mahajon rong hangamen pen kasapathu aklamalong difu greater sport association pen therini phai kre pli ani pen ni phai kre pho ani ani nia baha kasapathu aklamalong kachipate pangcheng pontanglo Karbi Anglong Autonomous Council CM mate kasamai putuliram rong hang lapen Assam Olympic Association dun mai puatum aredeng pen ingpu dun si kabadi khokho volleyball lapen athletic hai hui kapatu paduponji
laso mai long Assam Olympic Association akong chun bang lokhia conver Karbi no Autonomous Council EMs lapen MSC atum penang parta kasa kong chun bang pangkachteron pendang lok pinangan kithe kiding atum chetong dun pini kapathukang po jai mekalong kidam tang Guwahati Saruhaja Stadium Athletic kapachua long nong ekilong dun lili phang chopi gold medal Sunita Ronghang P silver medal Ring Sona Langthasa silver medal Long Miji Bay silver medal Dipjoti Bora bronze medal Mani Mingleng P bronze medal lapen Sangmir Teron P gold medal isi lapen bronze medal ke thamatuma phan karchu padapon All nilib yuda kongjun bang inusti mung ako pai kilang noajok kidam tang surihini rakri ki thomaningkan jankar sai ki alam ki along ki phodun lok ajok ANY ki claim kidam ke pangtang jia phan ka siksak ki dokok ajok alang lilar ki paklem jia phan sotro sing ti so phansi ANY kongjun bang arpu pek pon lo pusi ru samson sing intiji ki momir birialong all nilib yuda tumpen pachini Kidam tangar ni ANY asong seng det pen Karbing long Autonomous Council CM tuliram rong hangapan panong si nilip arat atum kidam kibang ki joy ki jiapan bus si kicilanga hem doctor nurse 108 ambulance kachiling atuwar la pen day krum aroyat hak kidon adolon prabjin pen patang serak nangji longlea pata nang pinangji aduya hoy nang salam ipami nangji pupin por lo pidam det pen bus long lo la pen longlea pata selam bom lo pusi pirang kia mai long pachini lapen ki hanga teng pen prabjin pen ki claim strak jia panta ANY mai puri lip son timong pen chuningri ang parta nilip hawar angkang mon ki thurmi ove ki miatum drugs ki chu aphai bat piktang lo la silo in order tum prabjin pen nep ingnang nangji lapen sodak pen ingsai nangji puta perang ki mai long jai opai galang no ajok alang li hengkang sam tunang kong lo la so pasini tu pini la bangke inustimung adima bangke itum non mukito bom AGS sotro sinti so fansi IJS apu bangke itum pek pon lo dan la sopi ini sengdet pen itum dam tang ini sengdet pen nitum siam phantame memorandum pidam aso memorandum pidam ateng pen itum ini pen gadiman lake bas nang pilo labang itum chorolo personal taxi Ajit Kumar Das phanta net nai polo labang itum phanang net pilo la situm la kurang tu pajelo personal taxi memorandum lo kajong dam appoint dolan itum hadak 24 hours 108 service pinai doctor nurse dunai lapen ke ladak Golaghat district ahoy along pilar made boundary inai pahai tum demand o son taxi tum kijong pondopik lapen ke haladan itum aprang pen nili balong si state bank do son taxi nomta chukki hola pusia dak itok konstame tibiko ke la se silunjalan dorong se la hai pon itum Prabjin pen wanai pun tunai demand nating pen itum monpura itum apa pleng pelan siam apa pleng pedek asal jenis itum putar pini patunang kok lo asal taksi adutulang nili balong ata ki jum he ka somar mate drugs ke cho jumpik ong pik lasi lahai hai botak law and order tuntami Prabjin pen nep nangi pen sodak pen insai nangi putar itum nili pen nili youth pen demand do pen asal taksi dutulang Towar, Dolong, Kendo Dopik, Yasemet ke BBDC Road, lapen ke CDPMD ke Road, Diagram along, Kikim Tana Dolong, Apong, ini pen Chesong, Pavita me, Kualamati Development Committee pen da Chesong pen bomlo, laso Delong pen Prabjin pen, patang ponai puna anita, patang direct, teman non bala pono itang lo, school somar, college kita somar, pela Bihar Bepar claim tame Zik sadu asila Prabjin pen non barla nangli le prang jongsi patang undet boten itum ini petame kurang thupa jeji pusi itum choni lo Karbi prime time angkela pon sekang ton pek lo tu metak me kurang tu